Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan as Sheena. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti nagdalanak ken ayat. Barang makaipaay iti adal kadagiti padak adumdumneg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sheena dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na Sheena, agsangsangit ka manan. Gusto ka di daytan. Apay akas ni Edwin. Naglakalaan kan kuha na ti makiwin naswas kanya. Di mo man sangitan da dyan lalaki. Bayamon, ag-move on kakit din. Nagsakit nga mi na panunutan. Manuatawan kami anagayan-ayan. Ngam basta nakiwin naswas laptan na jak amo ti makagapo. Iso nga rod ako nakabay amon. Iti day ta kinabayag yu adwa. Insina na ka, adi naman laimbaga ti makagapo. Pakakitaan day ta, adi nakakailalaan. Awan mati amo ka nagbasulag. Inaramit ko mat amin nga amo kapag rabanga kas kayan ayat na. Amunak pa yan dagiti nagandak na. Iso at tinamnamaan da kami tagkatuluyan. Iso nagsakit. Kasladyak kabailan. Nasakit at talaga, Sheena. Ngam nasaksakit, no di mo aklunan ti kinapudno nga awan kayon kan ni Edwin. Sungbatan na ko, ma Edwin. Apay din akong kayat. Anya ti basol ko kan ka. Awan mat kiti ti basol mo kanya, Sheena. Apay nga rod anak iwin naswas ka kanya. No awan ti basol ko kan ka. Jak namin maawatan ti bagit, Sheena. Jak maibaga no ay ayatan kapailaan. Bueno saanan. Anya. Sorry, Sheena. Ibaga man tagpaiso kanya, Edwin. Ada ka din sa bali akayan ayat mo. Awan. Nukas tang arod, agsinubyanta. Nabayag na anagayan ayat. Iso asaan ko maarumbang agwin na swasta. Nuko nam adi mo masigurado ti bagim. No ay ayatan nakpailaang wala saan. Lagi pong amin anararagsak akan ituta. Tapno mariknam ti barat ti panagayat ko ken ka. Ore no kasta taramidag, Sheena. Awan lata. Iso pangasim ko ma. Taikan na kiti panawin yag panunot. Kan mang birok no anya talaga ti kayat ko. Apay ngamin anak pagkita ka pailaan ka ni Edwin. Imbagak mo't abaybay amon. Di mo mo't ibabaunay ta kinataom aga pulaan kan kuana. Arig na si kanti mangikamkamat iti bagim. Jenny. Di adal ka. Adaan ka iti permanente at trabaho. Kan napintas ka. Iso nga ado pa'y gusto kan ka. Di mo dadaulan ti panawan mo iti dayjay nga Edwin. Masaya nga anak lang amin iti relasyon mi. Dagiti karin karimi iti tunggal maysa. Kastamat dagiti arapaap mi ado. Iso nga aramidak ti amin. Tapno maurnos pa iti relasyon mi. Ngam saksakitan ka, gaputa di namat ik-ikan ti importansya amin dagita nga efforts mo. Ano sakti amin? Gaputa mang namnama ak adumtang to ti aldaw. Amakita na dagiti aram itak ket sublanak. Mano abulan ng tinapalabas, Sheena. Namin anon ang nagpakpakaasi ka kenkwana. Ngam awan matla ang tinapasamak saan ka di? Iso abay amon. Tano da kayon tumatla ang tiagkatuluyan. Dumtang to dayta. Ngam no saan, addan tumabiro kam amang ipatag. Kan mangayat kan ka itinapudno. Isumot lagayam tanaliday ka.
Tanagwin naswas kayon iti boyfriend mo. Nanang, Anya ngay nga rod. Kasta talaga anak ko. pinadas ko pa'y ngamin a kinatungtong ni Edwin, nanang. Baran ko nak no makisinnob yan. Ngam ipatangken na ti pangnedeng na. Awas-wasan min ti amin kada kami. Kat day ti pakasairak launay. Awan mati amo ka nagkurangakan ko na. Ngam papayakas to inanang. Inaramid ko ni amin. Impakita pa iti panangipatag ko kadakwada sa nga pamilya. Ngam kaslaawan kan kuha na dagita. Nagsakit, nanang. Ala, isangit mo lata anak ko. Tapno mabang aran tirik na. Congratulations, Sheena. Sika tinadutukan amang sukat kan ni Carmen. Aramidem ana imbag ti trabaho ma? Once, katagyaman ako, nay. Kat no adda ti saan mo amasurutan. Agpasuro ka. Di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Once. Malanga rod. Rugyam nga agi-update ka dagiti ledgers. Kat no marigatan ka, ibagam kanyak. Tapno ikkan ka pa iti daddu maapagbasaram. Once, kat pagyamanak unay ti kinaanos yun. Congrats, Sheena. Na-promote ka. Thanks, Jerry. Napromote ak ngagpaiso. Ngam nanayunan mati trabaho. Day tala. Ngam sa nabali. Tapno addan pagbisbisiam kat makamove on kan. Si Kamat, nabayagan ang nakamove onak. Oo, sigurado ka. Katuan, o di mo makita saan ako ngagsangsangit. Huwag ngagpaisoan niya. Isaama ko na, at talaga nakalipat akon. O di congrats manan no kasta. Tanarigat mo't no ibalod mo ti bagim iti napalabas. Si kagaan ti kadwa ka makiseminar, Ma'am Sheena. Once, imbag nga ro tada ka akadwak. Tapno adda kadwak ngagbiyahe. Diyak namin nairuam ngagmay-may sa ngagbibiyahe. Dumalantang amin no, nakasarsaritam, bayad ti panagbiyahem. Nang runa no napintas sa kaskan ka. Bulero ka talaga. Si Kamet, ibagbagak lang ti agpaiso. Napintas ka talaga. Agyaman ak no kasta. Kasla si ka nagtaar ka, sir. Ha? Agpaiso? Amom, si ka lang tinang ibaga iti dayta. Agpaiso, sir. Nataar ka. Di na ko nawagan iti sir. Jerry ko latan. Okay. Jerry ko nga rod, na dayta ti kayat mo. Sino aya dayto atex? Basa ak man laangan. Hello, ni Edwin daytoy. Mabalin ka di ti umawag? Ni Edwin? Awagak man no isungag paysa. Hello? Ni Edwin ka di daytoy? Wen Sheena, siyak daytoy. Naamiris ko asan gaya marumbang i-block ko ti number mo. Kastamat ti Facebook mo. Edwin. Mabalin ka ting agsarak tayo ito nadawayan. Tapay. Sheena, kailiw kan. Iso akayat ka makita kan makasarita. Kat pang-aasim ko ma, tapat gam ti awis ko. Huh? Please, Sheena. Sige. Agsarak ta inton Sabado. Uy, naragsak ka ita, Sheena. Siyempre, Inspired. Uy, amom ka di. Nag-text ni Edwin kanya. Anya, Edwin manan? Kunak man no nalipata mo day di alalaki.
Naka-amiris ka nun asaan arong ba nga i-block na ti cellphone number ko. Kastamot di Facebook. Ay, kan kailiw na ka no. Kat ko na nga agsara kami inton Sabado. Kat, makisinarak ka mat. Wan Sheena, amangan no day tuyon ti panawan ama urnos min ti amin kada kami. Sheena, kunak man no naka-move on kan. Apay atari gagayang pala ang ama urnos ti amin kada kayo. Ay ayatag pailaang ni Edwin. Ay, diyak kanunungan day ta. Kasano ngay no paglulukwan na kamanan? Saan kanto manan ngagsarsar deng agsangsangit? Maawatan na ko mga Cherry. No agkid daw iti may sapay agundaway. Ikak, bareng awanton ti agbalin aparikot. Agyaman nagtapinatgam ti awis ko, Sheena. Apay ket dinasan. Dayto yan ti kanito anabayag ngor orayat. Ket pagyamanak unay tadimtan. Pakawanan na kumaiti panangisina kidigan ka, Sheena. Agbababawi ak. Ay ayatan ka matkayam. Agpaiso ka di daytang ibagbagam, Edwin. Wen, Sheena. Ikarik. Jakon ulitin tinaramid ko iti. Isungay kan nakpay kumaiti may sa agundaway. Wan, Edwin. Ikan kay ti may sa agundaway. Basta di nakuman pasakitan. Ikarik data, Sheena. Sheena, mabalin ka di maamuan. No adamit panagayat mo kanyak. Jericho. Ay ayatin ka unay, Sheena. Adda ka din namnamak. Jericho. Sungbatan na kuma. Adda ka di met panagayat mo kanyak. Jericho. Agsapol ka kuman iti sa baling armam. Gapot na inkabsatan laang tiriknak para kan ka. Ha? Wan. Katkid dawak mat kan ka. Asapay kumatadi na kagura. Agtali na adtalata na singad iti tunggal maysa. Nang runa ta inal daw tang agsabsabat. Namnamam day tayo. Ngambayat adi ka pa'y nakiasawa. Jakmat agsardeng nga agur-uray kan ka. Anya? Jakmat kit di ibagbaga. Kan saan ko akid kidawan nga agsina kayon itinobyom. Ngam no kastaman bilang. Adda aklat ta ditoy. As iuuray kan ka. Talaga gayam anak isinubyan ka ni Edwin. Ay na, jak amu ti sarita aken ka Sheena. Intelihente ka mo't a tao. Ngam apay nga agbalbalin ka amaag no maipapanan ka ni Edwin. Makapasair ka mo't itirik na, Cherry. Sorry jak lang amin malapdan ti bagik amang ibaga iti kayat ko nga ibaga. Apay, anya ayat ti adda ka ni Edwin. Tadi mo kabailan alipatan kan sukatan. Saan mo't agwapo? Iso nga min tinakarik na ak iti ayat. Ayat-ayat ta sasawang. Madamdama manan. Lumlumtag manan dagita matam, gapo iti kasasangit mo. Saan kanto manan amang mangan? Di kanto manan agsagsagaysay. Malipatam to man aminan, gapula ang iti dayjay nga Edwin. Saan mat siguro, Cherry? Tulungan nak namin amang ikararag. Asapay kumatag tultulo yan, ti panagbalbaliw na. Edwin, naragsak ka kadimat laang iti ayan-ayat na? Apay anadamag mo dayta. Una, tasipod nagsinubyan ta. Kasla saan ka naragsak. Manmano ka nga agtext. Agtext ka laang noda ka sa pulam. Di ka pa'y agdamag no ng anak nga tanuan no nakaawid akon. Anya? Dayta tinadlaw ko. Kaslada ko nang iti relasyon ta. Saan akasla idi anaragsak tang agpadpada. Sheena. Oh, apay aming mingmingan na. Ibaga kong tipod no, Sheena. Gaputan na kadlaw kabatlangan.
Talaga sa anak ang naragsak iti relasyon ta. Diyak amo ti makagapo. No apay anapunas ti panagayat ko gan ka. Kunak no maisubli ti amin. No agsinubyan ta. Ngamsan mo't kayam. Isong agsinatan. Aglinipat tan Sheena. Awanan kay ti boy. Awan pa'y ti mano abulan manipod nagsinublanta. Ita isinanak manan. Nagdiskitaran naklagayam. Iso anak isinublan ka kanyak. Sheena, sana po no dayta. Pudno! Kaputa imbreak nakmanan. Taawanin ti masapul mo kanyak. Nagbalinak amag kapukan ka. Ngam di mo amungay kan pategti kinasaya at kukan ka. Kastamot iti pamilyang. Nagsaimgayam tinapasamakan ka, Sheena. Juan Jericho, ado a sakripisyok tinasayang. Pati kwarta, ado tinagastos ko kadakwata. Ngam pulos adida pa'y nagyaman ngaging gaita. Sana bale, di mon panunutan dagita. Kunam lang nga natulong mo kadakwada daytan. Ken panang ipakita may iti pamatag mo kadakwada. Juan, sa bagay, awanan kanyak dagitay. Gaputan na awat kun at talaga asaan kami ana ikari iti tunggal maysa. Pasitlangan tinapalabas day jay. Agpaiso ka di, Sheena? Juan Jericho, numabalin. Saan ta na pagsalitaan day tabanag? No kasta, addang rod namnamakan ka? Saan ka di ngayon bagak idikan ka? Ngaging gadi ka pa'y nakiasawa. Adda aklat taas si uuray kan ka. Kat adtuyak ita. Talaga gayam anagururay ka, Jericho. Diyak lang pagkarop. Kunaklakit din no adda ka ayan ayat mon. Awan. Gaputas si kalaeng ti ay ayatak. Kasta kapud no ti panagayat ko kan ka. Iso nga inururay ka, Sheena. Happy wedding, Jericho! Sheena! Agyaman kami unay. Anya, di mamatikan. Napanag na kamon ngagpaiso ti imbagakan ka. Nga adda dumteng alalaki amang ipatagkan ka. Wanan, Jerry. Kat agyaman ako na itinamarson. Maglakit din. Tasaan aday di nga Edwin tinakatuluyam. Wen nga rod, no kastaman bilang. Ni Edwin ko matikaabay na ita. Sutil kayo talaga. Isupay lang ti surunyo kanya kita. Sut-sutilan da kalaan. Mala, panawan kayo pa dito ya. Inak tumulong nga agiwaras ka dagiti makan. Alawanan, katagyaman kami manan ha. Makaisa na kay ni Cherry. Ngam puwera ang ako, Sheena. Dakal ti panagyaman ko. Gaputa datati na ikari iti tunggal maysa. Kasta akmat, Jericho. Kat di kaagdanan. Si kalaang tilalaki alinaon to'y pusok. Nagbalinak amaag, gapu ken ayat. Ngam pagyamanak unay, tanam-amok ni Jericho. Daytaman ti kapadasak, to'y pagayam mo, Sheena. Sheena pagayam ko, nasa eman tinagdalana may papankan ni ayat, angam ala, ikupin mon tinapalabas, kat sangwam ti agdama, ken saganaam ti masakbayan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan as Sheena,
adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansion, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.